za istoriju, ponovo Krupanj, ponovo Užice, ali drugi put za redom ekipa Užica pobeđuje ekipu Krupnja ovde na BG33 Liga turniru. Ponovo MVP, ako može, ponovo se dodeli istom igraču Uroš Luković. Pričali smo gde je sve igrao u svojoj bogatoj košarkaškoj karijeri. Odlučio se oprobu 3x3, osvojio je skoro sve u našoj zemlji što se može osvojiti. Uroše, čestitke, nova titula za tvoju ekipu, relativno skoro ste se pojavili, ali ostavili ste ogroman utisak čim ste se pojavili. Utisci o turniru, tvoje 3x3 karijeri, neki ciljevi, nešto u vezi 3x3. Prvo da pohvalim organizaciju turnira, drugi put za redom, stvarno svaka čast, znači sve na vrhunskom nivou. Što se tiče 3x3, probao sam prvi put pre 3 meseca, gde prva 2 turnira sam bio razočaran puno sobom. Sam vidio da je mnogo teže 5-5. I onda me trebalo malo vremena da se uigramo, ali sad, kad smo se uigrali, mnogo bolje izgledamo. Mislim da možemo da igramo još na većem nivou nego što je ovo. Imate neke ciljeve da igrate? Za sledeću sezonu, da. Uroše, da te ne zadržavam, slavi sa saigračima. Ponovo ekipa Užice osvaja BG33 ligu. Poštovani gledaoci, moje ime je Marko Mićunović. Družili smo se danas celog dana na kanalu Arena Sport 5. Vi ostanite uz kanale Arena Sport, sledi dodela nagrada.